Ni arutwo wa thukuru ya muthingi ya Precious Bonanza mari mihang'o-ini ya urugi makirutithia mutaratara mweru CBC wira na oho makirugaga irio na kuina nyimbo cia unduire. Kuringana na umwe wa arutani thukuru-ini uyu augite mutaratara uyu ni guteithiriria arutwo na njira nene na oho kumateithiriria kugia na wigiririki muturire-ini. Umeweza kusaidia wanafunzi na hata walimu, kwamba pale umetoa walimu katika kule kufunza tu, lakini sasa wanatumia vifaa vya kuelekezea wanafunzi na kushirikisha wanafunzi katika kutenda. Kwa hivyo imekuwa ni kazi ya mwanafunzi darasani, si kazi ya mwalimu. Ona waciarĩra magwikinyĩte thukuru-ini uyu matinatigwo na thutha hari gutugeria mutaratara uyu kuria mongereire kuga ati ciana riu ni irihotaga kuruta mawira riria mari mucii. Sisi kama wazazi tunaunga walimu na serikali mkono. If it will be actualized, in fact it will be our joy as parents, sababu tunaona watoto wataenda mbali, wale wako na talanta tofauti tofauti. Umwe wa ciana iria gutafanagia mihang'o ino augite ni ahotete guthoma maundu matiganite kurio na rimwe ni ateithagiriria aciari ake kuruga riria mari mucii. In CBC I've learned how to cook. I've learned about beadwork. I've learned many things. CBC has helped me very much. I also help my parents at home by cooking. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Foro.